Bamwe ahabaana b'omugenzi bashaba gavumenti okutaha emiringo y'okumaraho kurumbagana nk'oku kandi bashasira bisire nyina konka bashaba kureka kwita abantu. Abantu abisire mami nyowe nkajewana basasire eshagama yamane etalitambula abaana baabo etalitambula abaana b'abaana baabo mukama basasire asasire generation yabo. As ADF is attacking the people, and it is the responsibility of the government to take care of her citizens. We know security is doing a lot, but we give you an encouragement that you work hard to protect people. Duncan Nabasasarongo omukwe w'omugenzi ayoleka ngu abahekera kwita abantu ba burijo n'ekikorwa ky'obwoba. Abantu no matter umuntu kuba kwengize the pig, but then comes the coward pig. That's where it becomes wrong. Umukaza kanjira ataza man ikindi kugambira tinde na ngukireke konga kinasimira ohanga esta kirura ndena kushugandira kanoni na timu yawe n'abantu barwanda mwe yapampikirize endagano einaragene na umubusheri. Reverend Canon Milton Nkurunungi omuhandiki w'oburebezi bwa Kigezi niwe yayebembera okuziika oku. The message is this: omuntu w'uruhanga yahanjiri n'omuhembe ekyo n'ekintu kikuru munonga abishemwe twaba turahendera omwaka oguturikira n'okutandika omusya. Human beings are very precious in the eyes of God. Okuziika oku kwahika omureberezi wa Kigezi Right Reverend Gada Kanjuna kandi yajumirira ebikorwa by'obutemo ebiri omu ihanga. Abishemwe nituleta okushasha munonga uko abantu abanya-Uganda abisirwe no kukira munonga ababahirize kwitwa Kamwenje n'abandi abagwire mu Queen Elizabeth n'abana beitu muri Kasese abisirwe abamahega ADF. Omugenzi Esther Kiruhura asigira abana mukaga hamwe n'omushija we Benoni Kiruhura. Gasha kwa Job namanya.